So, hello guys, welcome back to Gonestero YouTube channel. So, kadom kadok kabe pan pusita men ini nang kadom bajir lo kadom. Nili channel lang kilang nang komri pot. Chorolo. Lasi pini putot nang litong pan vlogs nang wan pililo lasi pini vlogs nang litom keceng men kijodan lang ik vector. Lasi pini ke nilitom lang sun kijo damji pul lasi pini ke vlogs ke nang litom pan lang sun kijo dam vlog si nampak lai po nang litom so langsung de tag long te hai lo mate tag long le ta hai lo asi nang lang dun ve go la pen ni ke lan nang je theo e la si nang litom nang dia pon bombo poke ning je thelo nitum ke dam ji pote bang thom jurpo bang thom nitum non langsung ji dam ni langsung na men mang lang thani ke le de mo har dak le roxy nang litom phan langsung ta nampak lai po la pen langsung na men nang thani pote ton te nang lang tu bom de ho. So guys, nono bang hedi yo la ladak anh long kan di nang le elo yo nono bang hedi ladak anh long sang si adu subam lo jo alang sun hedi laso alang ro le yo hu ladak athakan yo hedi kedam ni hedi yo laga alang labang hedi labang ke alang ro lo non napar ke ni kedam ni bang pha ladak ang songan de ho ang songan si damang po cái đám bút tên thì tôi mang thom khu là bằng cái bài ní lo cái hả hai tôi mang cái áp thang nằm bom lo này bằng cái video seram pun mà đi áp gì rồi lo alang sun bằng cái này này đó thì alang sun mana alang rồi bằng cái đi lalu mana non itu cái đám bằng cái alang sun long si đám po lapen guys alang sun dah di duita step do mana two step do mana ala isi step bang mo episode tulong mang si nampak lang pode la isi step bang ke la episode 1 nong si nang thani pode guys asi nang lang nun bom mode oh jo kalu nang jo hinglong yo la kai ho guys kenalan ke la Kenangan lah yuk. Pupin ini guys. Hal langsung leno. Leno langsung nanti. Laben nanti tumpan ini langsung namen nang tante mati di. Kasi langsung namen ke omru langsung nanti lah ke. Nanti tum teklong dah hello. Kita mek teklong letum. Dolang lagi. Hal pasti ni dulu. Kasi langsung langsung namen ke. Omru langsung nanti lasi. Nanti tumta ladak nang duit ame. Langit mesen. Alapen. Labangnya fun step nanti. Apa ke la fun step ni nanti tumpa nampak lang lo lah episode 1 nong Lapen episode 2 start terus sedang. Labangnya second step dong si. Nanti tumta. Nanti second step dong si nanti tumpan. Nampak lang episode 2 berarti second step si nampak lang po. So like ta. Lah di lang nanti go la first step lang nanti. Kasi first step lang masih nampak lang ikote. Thumbs up! Whoa! Guys!
guys, nang litong ta dak lang ang tingnu tayo. Lang alang di insau tigan di alang mana poro pasodo. Alang di kasi nang litong na dak nang tingnu do. Wah nek lang me. Wah. Lai palong jadi langsung kita dalam bagai two times lang deh lah pen two times lang ni langsung kita dalam di kota bangke Binugan waterfall abang second bangke nung ladak Omru waterfall deh lai palong lo lagi nanti mo nang itong daladan ng dino deh kontentum kato kaweta